Eweche mamoko nyaka Ramogi ajuang' ni jakoma kamiti mar Senate mochung'ne omuom kod budget okoni achiel kuom twaka magidhi chakogo bang' tieko thuolo margi mar yueyo juma manyien en rango lokruok mar kwan omuom monego chwal e counties. Jakom kamiti no Ali Roba okoni twak makamano ne opedhi e od buch Senate e thuolo mokalo. Kata kamano ne okotwagie matut motimie winjruok. Kata kamano moko kuom jokanyo mag komiti oramo ni piny owacho nyaka med kwan omenda monego chwal ne 10 counties kagilero ni chenro mag counties sani omedore nikech nengo mwandu medo idho. Magine giwacho kata bang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua is the disbursement schedule for the county additional allocation bill that was passed and enacted into law. That act is missing disbursement schedule for funds to start flowing to county governments. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali kuu ya kwamba wanavyoongeza bajeti ya nchi wahakikishe wanaongeza na bajeti za county. Kwa sababu kama tulivyoelezewa ni kwamba maisha imebadilika, kila kitu kimepanda, kwa hivyo kuna umuhimu bajeti iongezwe kikamilifu za county na za national ziende sambamba. Ongezeko la fedha ni muhimu kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Kiangalia kila county imeweza kuongeza huduma, wafanyikazi wameongezeka, mishahara inaongezeka. Kwa hivyo haiwezekani kwamba tubakie pale pale 380. Jopunja